Jaya. Beratur ya. Dia berjual baju. Ready, boys, blue boys, blue boys. हाँ जान भाई और बड़े जान तिजोरी जान भाई तू इन्हीं की बातें इन्हीं पूरा की तिजोरी भाई Oh, banyaknya. Nah, tidak punya kurus juga. Masuk, makan, boy. Mari, makan, boy. Mari, makan. Kan ready guru bantu mesti sakit. Wah. Cepat sembuh ah. Oh, dia sakit. Oh, ada rokok Bangladesh. Gold shot. Bangladesh rokok. Indonesia? Oh, benang garam. Ada. Ada? No, taga sini. Enggak. Jauh. Mau ke sektor naik. Oh. Apa nih? Rujak. Zoru baru gitu. Jom kita pergi sini dulu. Oh, cantik nih. Kenapa kau di sini? Aku lagi mencuci mata sama cewek-cewek Vietnam, Thailand. Jadi saya lagi cuci mata di sini. Sebab di sini tuh banyak cewek-cewek Thailand, Vietnam ya. Dulu Indonesia banyak di sini. Sekarang udah nggak ada.